Shubor nakaslem jong unongsan hima. USDO Katanat Water Resources uba laripor roy nongbri ulethu banakalyang katanat kalap bakanigapung balayap kisan ngut henin gasni thodiang halapalang kadai kebradapti lepa laslam hendai kitrai ki persang ban penjeliu ban penbon nya ka ulaong babanti penjeliu kanigapung kabadan laiput kidon kamban sei ya ka khnang ban suk karukom trei bat kilapan kam deka diesel pom bat kilatan do utelai bakani ka pom kan kot bantan ya ka na po bat deh kani ka por baki pentrai kam ya kani ka diesel pom bat kala ban mi ka tedam bat namar ka jingjeliu ka thliu kaduna no ka oksigen kabala kala long kala erbi habakali ki ki jing betha na ki kindon ba katanat kan bu nang ni shakmat ban omja shu kum kani ki jingja USDO ulaong banakalyang katanat hadu menta kampat bu kendon ai hendai nang ni shakmat kan sa shim khiano ban bu rinti yaki kendon bat kicing betha bahakanu karukom bagi beriu ki di banle habati pung ni kong syab ya na pak ni ni pa wa jin solam ki bro san yeng ki bola du ki ni sim bo kordor ni ga jingja na kalian ka department nga ni lalap ba ki ba ina shem ba ani ga di kepung ko bola don lupa dari ka berim ti na kalian ki try kila persang ban penjeliu mo pan buon ni ko nang ba kinyo ban pendak biang ti por bakili e gani ti kidan ki video ki ko bakila ong di industri ki di ko na sling ti ini kum ke por bakiti marga jimi jo ko kalong ka ba kalong buon mo mar ba nitip ba kani ka thai por bulet thai na palang ka song ha mental ki ini naru di jimi ki ngombe yeng bakila ki kadang don ke jingjereng ti haba ka jar ko ka khlan ki don kam ban sei ko ke nang bakan sup kan pom trei joki te ki penon kam ne kani ka pom mo bakiom ke kani ka pom ka ba ran daga diesel ka punya daga diesel pump te katu ka diesel pump lu kadon ki ba tap kamla menle nomor ba ting kita habangitan katu ka diesel pump kala bantan ka tang ka badon sipuk kut benjengai nak katu pom hapon pakitan di kila pun nomor ka pung kala jengai kala jeliu di kimla bantan di kile kuno ki do telai ki pengam ni ka diesel pump kam harum lene kam marsiteng jong katu pung bakilati kana bakin yok kot ya ka katu ko bakin tan ben pergi sepa di por bakile e gani kile se kimdon ni ka awareness lene kimdon ni ka jingtip mo apanu kerukom kan longkum no la dangi le kunta tingi iru ba ni kapung ni kila ajan poi ska completion phase le nak kila ajan dam tingi i ba ka slap ru kila yatap ti gantang i tlio iba akut muncul ngok tang ban rung brio ti ita itu kapung sipo kala long kapnya bat kala long kuduk bat dan jakashu ba kal air kan ya buat di tang naik tai tlio Ipon berpinnya je kini pom, jika pom te kami tedem, baka di diesel generated pump, di hakta kan pom te long kaduna no ka oxygen level, nene ka air ka bagiring, di kabun no ada tedem, ya long poisonous no pe, kumoi ong mo nak tanah pollution kilo ong ba, if kila ada kam, yo pun kelek lang baka air baka bagiring sim, kakela no carbon monoxide, ya haba kadon kini carbon monoxide ke belong very poisonous, ke belong big mo. Di beri unum suatu usu king bayong baik buat usu long low senses baik dia anak tak rukom kini kibri ru kim dalio tan dan perta kumbang layo so bagi batai kibri na sini di kimyo tendre don iway kumbang itip usu kunur kumnu yo bani itu napo di yo ban perta jingirap di dan sekita kino habau perta di kimi armut in para nosusno para marjan kiru ka jing tumumo jing yarap para beriu kila ya mare kila ya wan kiru kim datip ya ka ka daw kila rung lang tumpo di tang life mo second lisi ka simpor kumbul ong nata pollution bau beriu ring itu ka RB but usu long unconscious be kunti beriu shu di tak daw kani ka jingja kala pois kani ka ba susi Kita ay ba nakaliang di department ng Nisman? Ikay yan skipa kumno kan bu ka khamtam ni contractor kita pun ting sa. Di ano mentam menelong kini
kumbang ong mo nakatin pareng. Jadi kadak out well. Ini pung kumbang ong tin kasi. Kumi gini long nakaliang tu water resource ngimpat don ke pangibu ba long kum kita ki guidelines na ke SOP. But ngatry nakani ka jingja te ngatry ni na water department ngin chimkhya kini ka kam. But ngin frame no ki kendon ba hakanu kurkom mangin le la da kinod gibri ki kwa banti ki pungum but ngin sa batai ki jingha ba kidi ki tenat bangilabu but nakaliang ka disaster management lukin batailam but naboro ki tenat ki ba yadehi but kani ka kam le si ki hab ni hab yami shkmat ban permi no da ka ai di wat na ngatrai hak po bylaws ru da ki la ban incorporate lang le ne pen sop lang ba kinu shop kin ai ka building permission le si kani ka jingti pung ru kadi bendenta ban like ni ki jingja susi kun kini Ano yung jirang heavy ako mo na? ko mesti la thong mene ka jingjiliu ju ni kampung kalong lai put di hadu slakum ka poi akui put bat ka jirong jing yang ka don kumba south put la san put di itu i cakarung pada entrance ini atput mana takadau ka salong yang deketin paring claustrophobic mo mut ba sedam kala duna no ka oxygen level ni ka air bengi dengan sim kelabun dak tu ka air di carbon monoxide Kadang pun yang bentuk ke gaji pun stop nak kena kalau hi kani te ngatrai ginda hap dang yesho kani karong tusul lo yang abang komen halo kani Kamu kadang kadi bagi tap hi katu ka iu support. Hoi. Tu pun. min kan dei katai nomor kum ke ngila ekran ngila ya liu lang dimut kan dei katai dei nakal air kiring bakala bun pelat deka tedam ke bumi na tu ka diesel generated pump di main kan dei katai ti pin senjang yo hi ikubor ki bakamnya as for now kadai tang katai bang hidang tim